juga buat Aonel Sablon 99. Ada jejak perjalanan juga selamat malam. Ada Yusinus yang ikut tadi gabung. Arenaldi. Mobil butut. Keluaran pahala. Hey, jom. Sajaman. Hey. Abadil sudut harita. Jom. Ayeuna mah mobil butut jejaran. Nambangan ge adi kota ge kesilaran. Tutut mobil maju nang ngidul. Mogok di jalan kapanan anu ganteng radiator nang ngebul. Genekna turun bae. niuk cai diselokan bapak nana. Mobil nang ngidul siga kepok di mandian. Spesial buat Papa Nana yang punya request lagu. Mobil butut keluaran paheula. Sajaman ge abadil sudut harita. Ayeuna mah mobil butut gencaran. Nambangan ge adi kota ge kesilaran. Tutut mobil maju nang ngidul. Mogok di jalan kapanan radiator nang ngebul. Tapi genekna turun niuk cai diselokan bapak nana. Mobil nang ngidul asika opok di mandian. Ayo Bapak habisin. Terima kasih. Siap. Masih di meja. Mani Entertainment kerja bareng Erika Feronia. Kerja bareng Ababil Pro. Kerja bareng Son Purnama. Manu kepudang. Wulune kuning bapak nana. Sini adang-adang abdi bisa ketemu manis. Ake bayang-bayang, ake impi-impi. Atur rupil bisa lali, ake lingan pujaan hati. Gubuk ngedeuwur, aning tengah-tengah sawan. Mangkenen teman, wong jaman durung kelakon. Rindu-rindu, wong sing ditunggu-tunggu. Abdi basa sampai seminggu, akhirnya ketiban nafsu. Terima kasih buat Bapak Nana kembali. Terima kasih.